Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Janriel Casimero versus Guillermo Rigondo maglalaban na ngayong Agosto. WBO Bantamweight title kay Cuadro Alas, habang WBA regular Bantamweight title kay El Chacal. Kanino ka? Sa video ito sabay nating sulyapan ang sparring session ng dalawang mandirigma. Sparring pa lang, halimaw na. Paano na kaya kung totoong laban na? Kanino ka? Talpa ka na. Eso. Muy bien. Vamos allá, vamos. Vale, gracias tuya. Puedes manejar la distancia. Tú todo el tiempo manejas la distancia tú. Esa. No le distancia. Eso es distancia. Muy bien. Esa. Ahí, que tú eres bueno con la pierna, campeón. Vamos. Esa. Bien, camina ahí. Esa, bien, medio.
Good control, good. 30 seconds. Left, right, left, right. Left, right. Dalo bien, bien, perfecto, mano arriba, derecha, muy bien. Ano ang masasabi ninyo sa video ito? Ang inyong komento, suggestion at reaction ay welcome na welcome sa baba. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.